بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أنا أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. musidɓe julɓe nene ɗo toɓe haray ko hutuba mo marɗen ɗo hannde o wonɗen e préparanade ɗo haray imam men on no fi no natira haray partage en vidéo on suyo jama o waw heɓi no nafoore e muɗum fota ko hikkiɗon kadi haray inchallah hiɗen mari si allah tawni en e jaam alaji cheikh aboubacar diare hande kikiɗe ɗo ka radio lawol kisal à partir de 20h40 45 50 plus tard inchallah haray ɓe mari waɗangol e lande e jaababuyeji ka radio lawol kisal si ɗon feƴƴi haray ɓe mari jour ji ɗin fof radio lawol kisal darfuji docteur maɗori bari ɗin inchallah haray noon ko honɗum woni on ɗon fandunde ko fiyo jama o waw heɓude accès e darfuji maɓɓe ɗin fof fuɗɗandema e ala on ñalorma bambeto kañuma e tenen on 19h30 bawasir e talata on 19h30 bawasir e alarba on 19h30 bawasir e jeudi on kadi 19h30 bawasir ɗum feƴƴi wono hande juma on deftere samugo gani on julirde nde alaji sahani en waɗi nden lambañ aray si ɗum ɗon feƴƴi asawo on ko demodula min hajul muslim si ɗum ɗon feƴƴi haray ɗen torodira en fof wakkilagol siiba ɗi darfuji siiba dina meɗen kan kollitira kadi ko faami e muɗum konko famali kon lando ha fama ko ɓuri newade kon fof noon e ko ɓuri moƴƴande kon fof kadi haray ko janngugol ha fama ngol gollitira haray assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
الحمد لله رب العالمين الحمد لله ولي الصالحين حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة ونصح الأمة وأدى الأمانة وجاهد في سبيل ربه وعبده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه واتبع سنته إلى يوم الدين عباد الله أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل وطاعته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وأن نترك الظلم وننبذه وراءنا ظهريا فإن الله جل وعلا قال إنه لا يحب الظالمين وقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وقال صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة فالظلم ينقسم إلى 3 أقسام ظلم العبد لربه وظلم العبد لنفسه وظلم العبد للعباد أمثاله en yetti allahu subhanahu wa ta'ala tedduɗo mawnuɗo towuɗo seniɗo handuɗo e yettede moƴƴiɗo e meɗen waɗi en ɓiɓɓe adama tedduɓe waɗi en julɓe waɗi en jeyaɓe e moftanelaɗo muhammad sallllahu alayhi wa sallam moƴƴori e meɗen nemaji heewuɗi limugol andata ittiri majji en yettimo en jarnimo hiɗen qirro ko kanko tun woni allahu reweteɗo tawa si rewama nafay rewɗo on mo rewali lorraymo ñande goo hiɗen qirrano nelaɗo meɗen muhammad sallllahu alayhi wa sallam ko allahu woni ko nelimo nelirimo e hoore goonga nelirimo giggol e hoolare hiɗen seedo fellita wonde o yottinno nelal ngal o janfaaki o bonnaali ko moƴƴo ko nunɗuɗo ko feewuɗo ko yiɗɗo en ko yiɗanɗo en yo allah juula e makko juula e sahabaɓe makko ɓen fof juula e hoore kala jokkuɗo dina kaɓe jokkuno kan allah tawra kan dina jokkuɗen allahumma amin musidɓe julɓe tedduɓe mi wasiyo hoore am mi wasiyo on onon kadi hulen allah towuɗo o hulirenmo jogitagol ko o yamiri en yo en waɗu kon waɗen accen ko o haɗi en kon woɗɗitoɗen few wota en rewirmo dey si wonano o yamiri en noon iwtiren ɓaawo nelaɗo on so en waɗi ɗum ɗo hara en woni hulɓe allah mo hulali allah noon waɗi ɗum ɗo sakkitode makko nden ko niise lahara makko on ko lette si allah yafaki anden allahu subhanahu wa ta'ala himo harmini piiji bus ka leydi ɗo wi en wota en waɗu o tongani en ɓay siɗi waɗama ko lorra yaltata kala ko allah tongani en kala ko o haɗi kala ko o harmini ko tawde moƴƴa no jeyano e ɗin piiji ɗi o haɗi o harmini o tongi tooñe الظلم توني الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه المناسب ko wiyete tooñe ko waɗugol hunde kande foddaka e waɗede harana kande fodda e waɗede ɗon waɗande ɗon haray woni ko woni tooñe
allahu subhanahu wa taala o harmini ɗum piiji ɗin fof kumbe ko yo waɗe ka hani wadde ɗon waɗane ko hana waɗanede kon o wi kanko allahu subhanahu wa taala hadith al-qudsi o wi ya ibadi inni harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharraman fala tadhalamu o wi ko onon yo jiyaɓe an min mi harmini tooñe ɗen e hoore an mi harminani hoore an tooñe mi tongani hoore an tooñe allahu subhanahu wa taala goɗɗo forsatamo goɗɗo dolatamo goɗɗo farlata goɗɗum e hoore makko kono kanko mo farla e hoore makko himo farlitano o wi mi harmini tooñe ɗen e hoore am mi waɗi tooñugol hakkunde mon koko harmi wota on tooñidir fala tadalamu wota on tooñidir hakkunde moɗon tooñe ɗen no waɗi pecce tati jiyaɗo on ko o tooñata hoore makko neɗɗo on tooñugol hoore mum ko o faggitagol bakkatu mo yari beere ma fimi dorobe ma jeeni ma wujji ma jatti ma ño'i ma kala bakkatu ko waɗi ko hoore makko o tooñi sabu joddi on bakkatu ɗon koye hoore makko yantata kullu nafsin bima kasabat rahinatum wonki wo wonki ko tiginde ko o faggiti kon e mana kanko joɗɗinoyte seeke ko o faggiti kon ko ɗum allahu subahana taala ɓa o letti bakkon yimɓe ɓen o inni wama zalamnahum men toñaɓe de walakin kanu anfusahum yadlimun kono ko hoore maɓɓe ɓe toñayno kamɓe wonno e tooñitade kala bakkatu mo neɗɗo faggiti haray o tooñi hoore makko ɓay ko ka ɓandu makko ka wonki makko rewoyte tooñe ɗimme ɗen zulmul abdi li rabbihi ko neɗɗo on ko tooñata jeyɗomo on kon tooñugol allah ko ƴettugol haqqeji allah ɗin jonna goɗɗum ɗum woni shirka ngol allah ɗum waɗi allahu subhanahu wa taala o wi alladina amanu ɓe gomɗinɓe hooli allah wa lam yalbisu ɓe jillidiraɗi imanahum gomɗinal maɓɓe ngam bi zulmin e tooñe ulaika lahumul amnu ɓeɗo no mari hoolare ñande dargal wa hum muhtadun ko ɓe woni fewɓe ɓen kadi ɓaawo aya ɗo cippike sahaba ɓe fuu jooti aani ɓe ari ɓe jicci yeeso ndaɗo ɓe inni ayuna la yadlimu e nelaɗo awa men mapike ko homboye amen woni tooñata men ɗo fof ko men tooñoɓe nelaɗo maki hadis wonde ko sahihayn al amru laysa kama tadunnun fiyake on o aya ɗo nano sikkirɗon noon nano faami ɗon aya on nanon aya on yaari innama huwa kama qala luqman libnihi ya bunayya la tushrik billahi la tushrik billah inna shirka la dhulmun adhim إنما الظلم المراد بهذه الآية هو الظلم المراد بالآية في سورة لقمان وإني ونانو سكير لنو كو توني فاندا دودين كو توني de lugmana yetno ɓiɗɗo mum on o wi ɓiɗɗo makko on ko an yo ɓiɗɗo an wota tooñ wota shirku sabu shirku ko tooñe mawɗe ɓeyni e yo awa sinda ɗo andi jakarna tooñeji luttuɗi ɗin woni ko fanda ɗo ko tooñugol shirkugol mo shirkani allah haray o tooñi allahu subhanahu wa ta'ala himo toŋi ɗum himo haɗi himo harmini ko wiyete ko shirku e noneji mum ɗin fop woni ko shirku jano on woni ko shirku tosoko on woni ko suuɗiɗo on woni ko feeñuɗo on ko on tigi shirkiri ko fi heɓugol jawdi ma ko fi heɓugol laamu ma ko fi heɓugol teddungal
ma ko fi heɓugol cellal ma ko fi heɓugol ɓiɓɓe ma ko fi daɗugol ayɓe ma kala wono shirkiri shirku on no harmi haray on tigi tooñi Allah ko tawata ko Allah tun watta a wi awa mbiɗa ɗaɓɓira on ɗum ɗo meɗen domira on ɗum ɗo a tooñi Allah kono ko hoorema tooñuɗa si feƴƴi on ɗon tooñe zulmul abdi lil ibadi ko neɗɗo on tooñugol jiyaɗo on tooñugol jiyaɓe ɗimmoɓe makko ɓen on tigi tooñugol yimɓe ɓen oɗon noone noon no ɗuuɗi ko ɓurata tooñude ko wawayɓe ɓen ko wawa ɓen ɓuri heewde tooñude waaweteɓe ɓen lamɓe no tooña laamaɓe marɓe no tooñira ɓe mara sabu maral mum ngal kañum wowɓe ɓen no tooña ɓe wawata ɓen duhiɓe ɓen no heewi tooñugol suddiɓe mum ɓen mawɓe ɓen no heewi tooñugol fayɓe mum ɓen gollanteɓe ɓen no heewi tooñugol gollanoɓe ɓe ɓen fayde ko heewi kon kono wonɓe dow ɓen no heewi ka tooñi wonɓe ley ɓen ko hunde harmude nde dagaki l'islamu ko ari ko tabintingol nunɗal inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba inna allaha ya'muru bil adli allah himo yamira nunɗal ko fotindirgol piiji ɗin ko waɗugol kum be ka kon haani ɗon waɗanamo be ko haani kon jonnitamo be haqqe muɗum allahu subhanahu wa taala no o waɗiri yimɓe ɓen ka hoore leydi ɗo himo ɓurdi dinni o waɗi jonni woɓɓe doole e ngo sengo ɗo ha tawa woɓɓe goo ɗon ɓe mara ɓe dolna woɓɓe o dolniri ngo sengo ɗo o haɗi noon o harmini o inni fiya mari doole e hoore ɓeeɗa andu doole ɗen wona an okkiɗe hoorema ko Allah okkuma ko ya yurminɓe ɓurɗa ɓen ko ya dankoɓe wona ya tooñirɓe ko ɓurduɗa ɓe nelaɗo meɗen sallllahu alayhi wa sallam ka hajjatul wada o maaki ala inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haramun ka hurmati yawmikum hada fi shahrikum hada fi baladikum hada ala hal ballagtu qalu nam qad ballagta wa nasahta wa addayta qal allahumma ashhad nelaɗo ka hajjatul wada jamano mooɓi ɗen andi yaaɓe hajju hare no ɗuuɗi o maaki hey heɗite moƴƴi hey ƴiiƴam mon ɗan jawle mon ɗen teddungal mon ngal hakkunde moɗon no harmi tooñugol bonna ɗum ɗo no harmi tooñugol piya goɗɗo ma barminamo ittiye sikke wargol mo no harmi ƴettugol jawdi makko ndin harana e hoore haldi fotti e welaye no harmi huncugol teddungal goɗɗo bonnutugol teddungal goɗɗo ittugol bote e goɗɗo wirtugol goɗɗo hersingol goɗɗo no harmi wano andirɗon ɗum no harmi hande e ngal ñallal ɗo e ndu lewru ɗo e nde nokkure ɗo tooñe ɗen hande hiɗe jaali hiɗe ɗuuɗi e niveau ji ɗin fof kono wota maapine ko goɗɗo goo woni e tooñude haa hewta ko maapotoɗa kon ko wonɗa e tooñude kon an andu kullun yuhasabu ala nafsihi yuhasabu ala amalihi andu mo be hasbete feere mo be hasbete golle mum ɗen wota wi joni awa ɓay ɓeeɗa no tooñude ɓe no wadde ɗum e ɗum an kadi a waɗay an ko wonɗa e wadde kon hewta ko ɓe to woni e wadde kon
toñeji ɗin laami ɓen no toñude laama ɓen nokkeli buy ka nder galleji ka nder cuuɗi meɗen toñeji no wodde nder ton sonnaɓe buy no tampi jaggu e baawal e toñede e bonnede haqqeji muɗum immorde e gendiraɓe muɗum modiboɓe maɓɓe ɓen hullito ha ronka yeeto mawɓe muɗum ɓeyna muñño kori muñño yeeto esiraɓe muɗum inna menen min ronku ɓiɗɗo amen o minen do min ronku joni ndaare no gerduɗon wo lando karamokoɓe ha ana min do ɓe tefata ɓe yeynata ɓe arataka an ɓe jannatalan ɗum ɗo ɓe wattalan ɗum ɗo hiɓe waɗiri mini hiɓe akkitiri mini hiɓe piyay ɓe yennay ɓe waɗay ɓe wattay wowla naɗo wo kon muñño nam yon tigi muñño kono enen kadi suusen fewtugol tooñuɗo innen accu tooñe no sattani en moƴƴino ko ɓuri heewde kon enen ko tooñaɗon yaneten e mum innen yo muññu kono tooñuɗo wi accu tooñe tentrisi himo jogii doole ma himo jogii jawdi himo jogii nafoore on ɗon ko terteɗo tun ene taw tewtoɓe koni acceɓe heeta wolamɓe ɗum ɓe seytinen nam tooñeji ɗin no woodi accen tooñe nelaɗo meɗen sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o makani en ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yawma alqiyama rente tooñe acce tooñugol sabu na tooñe ɗen wontoyay niwre niɓɓintinnanayi tooñuɗo o ñande darngal o makanno Muad ibnu Jabal radiallahu taala anhu ɓaawa o imminimo Yaman o wasiyimo o inni innaka taati qawman ahla kitabin falyakun awalu ma tad'u ilayhi shahadatu an la ilaha illa allah aw shahadatu an la ilaha illa allah wa anni rasulullah fa inhum ata'uka lidhalika fa'alimhum أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاعوك في ذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم الزكاة تؤخذ من أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم فإنهم أطاعوك في ذلك أو إلى ذلك وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب وي Muad miɗo immindema ɗo Yaman ɗa yahude kono ko yimɓe jomiraɓe defte wonɗa yaade ka muɗum ko alyahudu e annasara no woodi ko ɓe jangi atto noddaɓe taw e tawhid on yoɓe wotinɗin Allah yoɓe seedo wonde ko Allah tun rewete min kadi ko Allah nelimi ko minulaɗo Allah si ɓe jaɓanima ɗum yeetoɗaɓe Allah no farli e maɓɓe julɗele jowi e nder jemma ñalorma o si ɓe jaɓanima ɗum andinaɓe Allah no farli zakka ka jawle maɓɓe ittete e juuɗe alduɓe ɓen jonne wasuɓe ɓen si ɓe jaɓanima ɗum mi rentinima mi haɗima mi hajidike noon jawle maɓɓe tedduɗe ɗen ta toñuɓa joni an ko min imminma ko min woni e chef délégation o he ko ndigari ɗa ko kalaldi ndi ko ngerimare ɗo ko gueɗo suɓoɗa tensoɗa ko tawata haqqille maɓɓe ɗen ko ɗon woni ƴetta ɓuri ko yamiraɗa ya ƴettu kon hara a tooñi wattaqi da'watal madlum rento watta yila hiw hoorema e kuddi toñaɗo si a wiyama ya ƴettu ga'u wotu hun dabbaku a yahi ƴettoyi kalaldi ndi duuɓi nayyi ma ndi duuɓi jowi haray a tooñi mo tooñuɗa on si tawi o wawatama yottade fewno ɗon ko ɓuri fande kon ko wigol mi accidima e Allah ma Allah heƴa e hakkude meɗen ma o immo yo jemma an hiɗaɗani hiɗa hira Allah o no ƴettuno ɗum ɗo toñimmi Allah yottanolan Allah waɗmo hunde kaari Allah wattumo ni Allah halkumo Allah waɗɗum ɗo o wi rento ndi kuddi o toñaɗo sabu hakkude kuddi ndi
e Allah heedode ala. Riwaya goɗɗo goo wi Allah wi ay Allah ndin kuddi ɗon ndi tontinaɓe ka duule dow ga Allah inna la ansurannaka walaw ba'da hini, mi wallete hay sina joni kono mi wallete. Idan hay si tawi lasli on ko haani wiigol joni lanɗo julɗo on immini yahu addanoyami zakkaji ɗin e juuɗe ɓe wonɓe ka gure e wonɓe ka gese. Kala sini ko yimminaɗo ko yo ittu zakka ko yo kontu kolce 30 kala nagge, kolce 30 kala ko ga on wotum dabbako, kolce 40 kala ko wiige ɗiɗiɓe. So yahi koko o wi'a kon beru duuɓi wi'a kol ko ɗum o duwa addude. So ƴettoyi ko ɓuri ɗum ɗon haray o tooñi ɗo lasli on ko yamira o ɓeydu tun seeɗa hoore ɗon hay ɗum on kambaɗo ari itti e sikke sincangol hoore muɗum jatta jawdi goɗɗo gila ka fuɗi ha ka hatti hara ko tooñe. haray wattanen fondo hulen Allah accen tooñe. Nelaɗo men sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ñande goo o maaki mi tanginike komi wonta hakkude mon kon ɗuuɗa hande kadi min dow kala mo mi tooñi yo ar o yetto ɗo kisan. o maaki man kanat lahu inda akhihi madlamatun falyatahallalha minhu l an qabla an la yakuna dirhamu wala mata fa in kanat lahu hasanatun ukhidat li sahibihi wa in lam takun ukhidat sayyi'atu sahibihi faturihat aw fahummila alayhi aw faturihat alayhi aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam. o maaki mono mari tooñe hunkun o tooñi goɗɗo yo eto o dattina kun jooni falyatahallal ha min yo eto kun ɗon iwa hakkunde maɓɓe o toromo yaafuye o yayaafo ma si tawi ko jawdi o yoɓita gila jooni himo wujjunomo himo détournonomo himo ɗaynunomo hendi jawdi makko no o hendori wo haqqe oya tawi o welaka yo eto ɓe regila ɗum ɓe moƴƴina ɗum gila jooni. sabu ɗum ɗo wiigol mi tuubi hakkudangi Allah a ɗuɗɗini korka e julde e hajju e zakka haqqeji yimɓe ɓen ɗin haray no yibbi habbima ɗo ko be hara ko kanko yaafima. o wi falyatahallal ha min yo eto o dattina ɗum e juuɗe o ya. no waɗi goɗɗi goo tooñeji goo wona jawdi on tigi ño'unomo ma o fenno e hoore makko ma o bonnumo inde mama ɗiɗo ko yo wi miɗo waɗima hunde kadi yaafolam muññanolam accanam mi kanseno ko min wannuma ɗum ɗo ma sifa ɗum ɗon falyatahallal yo wi yaafolam. o wi aɗo hewtugol ñalande nde tawata ndeññande mbuuɗu ala biyenji ala la dirham wala mata. mata ko kala ko tawata no yowodiri wona mbuuɗi biyenji ala wona téléphone woodi wona auto ya joɗɗino téléphone goɗɗo a jonnitanomo yawmal qiyama a innama no yo addu téléphone ala a ƴettino mbuuɗi goɗɗo yawmal qiyama dollar ala franc ala euro ala a wiyama no ya yuɓɓu. laaɗo maaki si on tigi no mari moƴƴi baraji ƴette e baraji ɗi embere ko tooñuno yimɓe ɓen kon ɓe jonne. si o mara baraji ƴettoye e bakkatuji ɓe o joganiɓe embere ko joganiɓe kon watte hoore ma. hadis goɗɗo ko hadis muflis kanko ɓuri yañude oɗo. nelaɗo ñande goo mo torode sahaba ɓen hadis wonɗo ko sahih muslim o maaki atadruna mal muflis hiɗon andi ko hombo woni yawɗo fayt pertuɗo mo ala hay hunde. al muflis huwa man zarat duyunuhu ala dahlihi koyete muflis komo tawata ñamale mum ɗen ɓuuri ko mari kon ko o mari kon wawata yoɓude ñamale makko ɗen. o wi ene hiɗon andi ko hombo woni on
بين المفلس عندنا من لا درهم له ولا متاع منن كمن كنت يادو فايت كم مرا مبودي اسبس maraka di biyenji ayunde maraka nder maraka yas mara jawdi darini mara jawdi walindi riwaya go wi oɗo so yamiri wattake so haɗi accatake so wowli sonkay menen ko oɗo woni yaɗo fayti ndaɗo maki almuflisu min ummati yawma alqiyama e mofte anden ko wiyete muflis yaɗo fayti o ñande dargal الذي يأتي بصلاة وصيام وزكاة لكنه شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا فيؤخذ أو فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم وما كي مفتي عند دو كو بيته يادو فايت او ñande dargal ko aroyo immintinne no mari julde no mari korka no mari zakka mi mana himo juulu no baraji mun no waali himo horu no baraji mun no waali himo ittuno zakka baraji mun no waali riwaya goddo go wi yaati bil hasanati misla al jibal o ardoya e moƴƴi pelle pelle moƴƴi baraji pelle pelle a tigi to hakko fu ne sola ni baraji ha dow ga himo waɗi waɗeteɗe ɗin ha moƴƴi kono waɗeteɗe ɗin o woɗaki o wi kono oɗa o yennunomo oɗa o kansiri mo zina ɗaf ko wigol o ko fattujo an a waɗi zina ma ko a fattujo hande kundule yimɓe no heewi tentini ka ɓeyguli a on debbo ko haylotoɗo on ko waɗo zina on to naru ko buumi ko on ko neɗɗo bonɗo on ko jokki wo ko worɓe on ko waɗi wo ko ɗum ɗo e ɗum ɗo himo tawi ɗengal makko ngal o jogaki himo kansira to yimɓe wonde wonaɓe ɓi halal himo ƴetti jawdi oɗa ñawrotono yoɓata jam fotono yimɓe ɓen ka huwodire hendo jawle maɓɓe ɗen himo piino oɗa focci ɓay mo ɓuri mo doole luubimo himo wari kadi woɓɓe mo hibbi ƴiiƴam ɗiɗo fopp ɗi probléme ji ɗo fof mo jogii ɓen ɗon waɗanoɓe ɗum fopp ɓe ara ɓe daro allah oɗo o jiyaɗo maɗo o tayano ko godeyta o no woodi ko woni hakkude amen ihi allah subahana taala kanko woni ñawowo taban o jonatake ngenade kono wi la zulma al yawma o wi hande tooña ala few allah subahana taala inna wa malaika ɓe ndaare embere moƴƴi makko ɗin mo beber ko jogani ɗum validé waɗe valeur ko tooñi on tigi kon ko joganimo ɗon kon valeur mum baraji ƴetton jonno on tigi o yaha oɗa ƴet nokke o jonne oɗa kadi nokke o jonne oɗa kadi nokke o jonne ha ka nokketeɗon lanna tawa joganaɓe lannali malaka ɓe inna allah baraji ko manno kon fopp lanni kono ɓe o jogani ɓe ha joni no ɗo oɗa imo warani oɗa imo warnomo oɗa mo piino oɗa mo yennuno ɓeɗo ɓe hendaki ko maɓɓe kon honno min watta o inna ndaare bakkatuji maɓɓe ɗin embere ko joganiɓe kon watto e hoore makko no gasa o hende yo bakkatuji ko hara kanko waɗano ɗen bone ɗon few o hende yo bakkatuji yoɓɓe go hara koye ñamunoɓe dorogu bakkatuji dorogu ƴette hibbe hoore makko tawa kanko o andano hay ko woni dorogu no wayi hara ko bakkatuji beere tawa kanko yarano beere hande wotere no wayi tawa bakkatuji zina kanko zina no hande wotere ɗin bakkatuji ɓen nokke adde hibbe e hoore bakkatuji ɗi o mari ɗin joni moƴƴum lanni few hay boneji ɗi o waɗano wattama e hoore makko tawina e hoore tooña kono summa turiha finnar o ƴette o wedde ka nder yiite o buge ka nder yiite allah dandu en honɗum defimo ɗum ko tooñe ɗen allah dandu en tooñe aqulu ma tasmauna وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم
الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبع أثرا واكتفى. إيتي الله سبحانه وتعالى كفؤلود كحكمد كتيمود مهاني جرند مهاني منتود مهاني رويد لا بناني ديويد كدي هرا وشركنا كفيو هرا أوريويدا كبيدا ينتريمو yo tabintinge hoore diina selluka diina laaɓuka diina ka nelaɗo e sahaba ɓe wonno e mum no ɓe rewirno Allah noon torki Allah yo Allah arsuko e rewirgol mo noon si tawi no wonɗen e waɗirde ni ko ni o yiɗi o yarlori ko ni nelaɗo gerduno Allah tabintinge nge ɗum si tawi no woodi toon ko wopodiri yo Allah hollu en wurten ha feppa jeg tawa ko naɓeten kon ko kanŋe koko ɗaɓɓa kon tigi harana foñe colli no nandi kono na gotum biye foojo on e vraiejo on na anduɗa senidirta ka dina wallahi ko waɗa toon bid'aji ñembina nandina wayi wasi tawi ko original no ɗuuɗi ha wela senidirde Allah wallu en sennidire haray ɗe tooñe wonaɗe e waɗede hakkude yimɓe ɓen etoɗen accenɗe mo ɓe yo ndaaru kañum mo waawi on taw si wala mo tooñude wallahi ka nder cuuɗi komi inni kon sonnaɓen no tooñede nokkeedi boyi no wuli kati jon galleɓe boyi ko woni gollirde ko doole no anndi o sonnajo ɗo o gasa ka o iwi toon koye famille lo'uɗo famille miskinɓe famille ɓe ala konngol waɗa mo maltraité sabu ɗum no anndi ala ka wullito aya wolno ɓoya kam a walno noon mbawe ma ɓen tawa ko yo wulluɗo piiramo ka salon o wulla o yaaka nder chambre piyamo ka chambre o wulla o wara ka salon ala ka yahe woɓɓe ko ɗum noon utilisirta no satti tooñe no arde ƴettugol rewɓe buy waɗa woɓɓe bataɓe waɗa woɓɓe botaɓe woɓɓe tippatake mo hajitande mo ala kala ko woni ko sonko hey mimi ala ɗum nani hey man nan ɗo hey konno siko oɗa ko woli hi konno wiɗa non en wawi ɓeydugol hon ɗon koyna probléme ala ɗon ɓurdina ɓiɓɓe ɓen kadi watta hoore ɗon ta oɗa ɓeydo si nawni karanna ɓitten ɗaɓɓugol lekki siko oɗa ko musma honno baba ko ɗum musse ko ɗuma amman ka ɗaɓtara imane man ko tooñe noon ɓe fof ko an addoyiɓe ɓe fof ko dewgal woni hakkude moɗon koko waɗi ha oɗo dagi kon ko ɗum waɗi oɗa kadi dagi ɗon no ka nder cuuɗi wattanen fondo ka golleji hakkude wonɓe e gollude e wonɓe e gollanede wonɓe e gollude no tooñude gollanteɓɓen angal waɗugol ko halda toon angal waɗugol nunɗal e hoolare gollira no haniri noon jam fo imma bonna ko ɗumante ko ma ɗum wujja ɗum suuɗa ma ɗum waɗa dose ɓurtina ma ɗuma eto ɗono harana no haaldira no waɗi gollanteɓe goo si gollanama yawata yoɓude golluɗo on ara ha o ene patron e alaji en kon noon he ko ɗum hawjuɗa min fewno mi hettako a yaha ara faɗi janggo nelaɗo maki atil ajira ajrahu qabla an yajiffa aramuhu gollowo ma on ado lakkere nde yortude jonnu mo joddi ko haldude on ko ɓaytum o timmini golle ɗen no haaldir ɗon no han ɗum ɗo ko mubalaga fi ya waɗo heña na wigol ko be ngulen ndi no gasa o gayna golle ɗen o lowoto taw noon so ara ko fandaɗo ko wonde ɓaytum o haɗi ko halda kon no haldirano an kadi wo tawi ɗon hande e janggo jonnumo ɗum kadi probléme ji no ɗuuɗi ɗon ka daariɗa o sa daari telen golloɓe wiya ko ɓen ɗon ɓuuri bonde sa daari e gollanteɓe woɓɓe goo a tawa ko ɓen ɗon ɓuuri wawde tooñude hakkude wonɓe e ñawlade e wonɓe e ñawlude laaɗo maki matlul ganiyi zulmun yuhillu irdahu wa ugubatahu ɓowran yororan ñawliɗo tawa no mari ko yoɓira o maki ko tooñe
ɗen ɗon tooñe daginayi lettugol mo e wirtugol mo hande no woodi ɓuy no fije no jale haa ɓe hendo ngel ma ñamande si ɓe hendike hande kadi ɓe halori woɓɓe goo wona e suuɗagol hara ɓe hersi sinda ɓen ɗon ko woɓɓe goo hakkitande mo ngala ɗum a hey ko an kare kare mi wujju woni mi ñawne mi ala taw mi ala he min ko ndu falɗa ɓayi mo anndi no gasa so karakiɗo joni on yahoy ka saria to ɓeynoto he ma mo wawi karɗitude fes ɓay enen ko heewi kon ko hoolare wona e huwodirede goɗɗo artaɗo o inna jomna faala ya ñawlan ɗo joni 1 million o inna innamo yahu addoya seede ɓe ɗiɗo makko baaɓe ɗiɗo ma windo ɗo kaydi signa wonde ya ƴettu ɗo 1 million e juuɗe an ñalande kaari a artiraɗe ñalande kaari no fandi sa woni o inama yon ɗum hakkude men kadi hewtiɗo no ƴettu mi falaka joni noon ko verbal hakkude onon ɗiɗo tum i simo faala woni min mi ñawlakima hande mi ñawlakima janggo so yeey ka saria ñaw on ko no wiyata hondo mo hombo woni seede men honto ka winduɗo noon no ɓe windano ɓay hari ɓeɗen andi men o noon mene men anda ɗum ko hombo onno hombo tawano hay goto tawano ko yaw awa gasi mi accika Allah idan no jeeya e tooñeji wonɗe e wadde ɗin ñawlagol salo yoɓude ñawlagol salo yoɓude ko boneji ɗiɗi aggodirɗi bone arano o mo ñawliɗa ɗi mbuuɗi ɗo ko wonnoɗe e gollude joni l'islamu jaɓayo goɗɗo ɗaɓɓu intérêt e hoore ñamade ɗiɗo a kaliɗi ɗo dumunne hiɗa wawno mo jontude ɗi o gollitata ɗiɗi ɓeydo joni a kaliɗi ɗon ɗi ala ɓeydade kono heeɓi o ko beru ko jonnuɗama kon o jonnita ko ƴettuɗa juuɗe makko on jonnititama a toñima ɗon ɗimmun ɗum a uddi fayta dambugal moƴƴere sa ari a ñawlike a yoɓali mi ari mi ñawlike on ɗon o yoɓali mi yoɓali goɗɗo goo tato ari ñawlike ɓenno kadi yoɓali si naya ɓo ngaro enna no fewndo fewndaki tawa no fewndi kono himo huuli tawa on ɗon no wawi wa mere ngene hasa huwa saddu abwabil hayre ko uddugol dambuɗe moƴƴereji ko ɗum si Allah subahana taala lambi o wi hal jasau ihsani illa l ihsan moƴƴere no yoɓire sina moƴƴere hanaka moƴƴere ko moƴƴere hana yoɓirede ko ɗum si moƴƴere nden tokkodira si tawi a ñawlike a heeɓi tun a yoɓi oɗa ñawlike heeɓi tun yoɓi arɗo ñawli ɗon wosi no woodi kankadi o yoɓay o ñawlay kono wal axe bil axe haray ɗum ɗo no jeeya e tooñeji ɗin accen tooñugol yentori Allah subahana taala Allah dandu en tooñude e tooñede Allah waɗa yimɓe moƴƴuɓe yimɓe yurmeteɓe yimɓe gongoɓe waɗoɓe piiji ɗin kadi hani ɗon hara en tooñata hoore meɗen en tooñata Allah subahana taala sirkal ngol mo en tooñata ɗimmoɓe men ɓen allahuma adina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fima a'tayt wa qina wasrif anna bi rahmatika sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la ya'izzu man adayt wa la yadhillu man walayt tabarakta rabbana wa ta'alayt allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم اجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ول علينا خيارنا اللهم لا تسلط لنا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم وحد كلمة المسلمين على الحق اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا تراصوا واعتدلوا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. هذه جماعة هؤلاء جاليات وروران بتوبة على أنك تدفع إتودي إن شاء الله هاي بأوكي من تاج سادة في وقت الجابة والله دكويكم على كده الوقت تريد الدعاء إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Coba, sini dulu. Sini pun dah. Dia tunggal dua muka. Jona bentuk.
Langal joni goɗɗo jomba sonnajo seeda wono hara mo seedande nde o seedande nde yaadano e sharia on no wi'ino bon hara wona goɗɗanoɓe kanko jombuɗo won o andano ɗum wona ɗum hara o kanko andano hari kergal debbo o seeda ko hari no manque ko sharia o landi joni kono no wiɗa joɗɗo nokkede manam mawdi makko accitano mo haade mawdi makko accitali mo hiñi haade accitande nden haade rewrade ko sari o wiya kanko no haade o anda ha o jommiti wonno accitande honno latorno accitande nde accitande nden ko honno accitirno na kanko accinto jombuɗo on legol o jombumo ko ɗum no mbini jombunoɗo mo law on ko honno accitirimo ayi joni hawra e sharia ko mo makko ɓe jaɓitimo e junngo makko joɗɗinaale mo addas okkitino bisimillahi rahmani irrahim sallllahu ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala haray ɓeeɗo ko landi goɗɗo jomba sonnajo seedaɗo kono jaka seedigal ngal nano sharia wi noon kanko sonnajo on e modi makko ɓe seedi kono gorko ɗimmo on o anda o jombamo ɓe wonda feeñanoyama noon e jaka o gorko on jombunoɗo mo on accitano ko mawɓe jeew on tun indi menen mawɓe jeew on tun inni menen min jaɓiti ɓe wi ɓe jaɓiti ɓe joɗni edde ma ɓe jaɓiti tum ɓe okki joni ko honno o watta ɗo haray o andi ado andugol o nanguitirtake kono o andi jaka dewgal makko ngal na moƴƴal ko waɗi dewgal aggatake hoore dewgal moƴƴugal kangal aggal ngal wongal dow ngal moƴƴa ɓay sonnajo goto worɓe ɗiɗo jombatamo fewdo gotum tawa ɓe fof mo ɓe ko ɓeygu mum gasirtano donc taadudul aswaj gasata taadudul zawjat no sella kono taadudul aswaj non ala ka sharia an yon gorko debbo goto heɓi worɓe ɓuyi nde wotere o yahay ka oɗa o yahay ka oɗa ɗum gasata yon noon ɓay ko noon koyo accitumo kisan si tawoyi debbo on e mawɓe mum ɓe famodiri e gorko ƴettanoɗo mo on o accitoyi awa on tumati haray mo wawi humitande mo kono sina ɗum haray ngal dewgal ɗo ngal sella e jogui noon probléme molnaɗe ɗen dewle wawɗe noon hande honɗum waɗi worɓe goo ɓe salo dankade debbo on ɓe salo kadi wiide ɓe acciti ɓenne joni fi wottan inde maɓɓe bonu nani hiɓe acciti sonnajo on ɓe waɗama ɗum jogora ɓawo jogal ɓawo jungo joni ko yo won ɗon ha ɓe jaɓɓitamo mawɓe jaɓɓitamo ɓay ha ɓe o jooɗo golnima kanko tigui o wi hande kadi wawata wonirde ni ɓe okkitiramo nokkugo wayn amin do mi accitano kono aramo andi o falaka ɗum hande no woodi ma debbo wona ɗon inna joni no kono mi watta joni tan hoore am mi watta joni siko teŋi on accimi joni to teŋi on na ɗum ko a ɓeygo an do no woodi ɗum ɗin kaaji no woodi ha gorko on wurin o jomba goɗɗo goo o wonda mum toon alhamdoulillahi taw o tefata o yeynata fi oɗa sonnajo o arantamo o addata dépense no wawi sonnajo on ɗon duuɓi ɗiɗi tawa ko noon o woniri kono gorko on ta o sa landiki mo ine o accitata so andi no yahede fi ɗum o ɗaɓɓa kaw hamma o suuɗo sikko ɗo noon ala
no woodi jonno ko on no watte ɗum ɗo ko probléme wolnaɗo ɓay le sellata toon ko mawɓe inna men min jaɓi min joɗɗini min jaɓiti min joɗɗini edda fi ka ɗum kadi no waɗede ha ko ɗum waɗi ɗo solution no beeɗaɓɓe si wayi noon ko honno dewgal ngal bonnirte tawa sharia on no newni si tawi joni koka justice juge joni no newnana lontagol ɗum moodi makko wiya mi acciti mi jonnitima hoorema debbo mami mi heeɗi dewgal ngal kono joni ɓa ene dewle ɗen ko ɓuuri ɗurde kon ɗo dewle ɗen ko ka julirɗe wona humede ko jokkerena wona humede l'islam no wiiri noon haɗay kaydi mariage e ala so kaydi mariage e ala ka tribunal ɓe ha jaka ɓeyna mene min anda o ko ɓeygu mago min anda o ko moodima honto kaydi ɗi si ɗumani ko ɓeyno yaahi waɗon en famille siko ka gendarmerie ya debbo yaahi siko ka police ɓeyna ɓay kaydi ala joni yaahi waɗon ton en famille si yewtama ka en famille gorko on ko bandi o wiya min do mi hakkitani ɗo no foti heeɓe solution taban no sella joni mawɓe gorko on e mawɓe sonnajo on si ɓe tawi ko ni wayi tawi gorko on faalaka ko woni tun ko laagugol mo ɗon sella ka ɓe haalda joni hey en heeɗi dewgal ngal nani ɓe winda kaydi wonde ko kamɓe fof ɓe haaldi faba so hakama min aali hakama min aaliya woni ɓe woni hakamani ɓe wiya ɓe dewgal ngal helama kono ɗum kadi fayda he ɓe jaɓata mawɓe suka on ko heewi ko enen ko tooñuɗo on ko on sembinte no fanɗi fewto tooñuɗo ne hee ko wonɗa wadde ko min jaɓantama ɗum ko tooñeni tentiri si tawi mo nafi seeɗa ko wigol awa oyno heewi mi landaki hay goto e mon nani min ko ɓeygoa tawa a landaki e goɗɗo e maɓɓe joni ɓay hewti ɗo kono fewdo ko ƴamoytamo ko fof a mawɓe no fof bappa e kaw e ɗum ɗo e ɗum ɗo fof ko ɓe fof yawno ha debbo ngari hani mura ɗi no metti fi ha feƴƴiti kono do ɗon ko yo yeto ñeñina ha o dewgal ngala to ngal heela o billahi tawfiq waleykum salam woɓɓe goo ɗo mattu maɓɓe fu yani hakkiye foɗum tawi ko ɗum ko ɓe taƴa yokke ko foɗum ɓe taƴa ko bono anndargol hayko goto windi ɓe yiɗo no eni o a oɗo wonita imam ko ɗum ɗum mi faala o wonita imam o fiyon ɗum ko makko taƴamo e woɓɓe eni ɗo ko landi ɗo ko paykum tappi e honndu ɓe yehi noon kalabtane docteur ɓen fopp inni o be kum kolɗum taƴe sinano gasa no wawi wona cancer ma almimi ɓe fottani wonde koye kolɗum kum taƴe mawɓe pay konko ginni base ala kolɗum kum taƴa joni noon yimɓe no arde dara pay kum kum mawɓe go nandi ko yette sewɓe ɓen ari ɗon kañum kadi no hollude gandal ɓe daari ko kolɗum kum taƴa ɓe ni ɓe oɗo wonata almami wonoyta almami yani joni kamɓe koɓe faandi ɗo yani andi ko chalal al imamu chalal ko maari kanko ɓenni tokrahu imamatu al achalli no aña almamiyagal paralyse uɗo wal aqta'i e taƴa junngojo no gasa ko ɗon ɓe tuugui ɓe ronki famude gandu seeɗa ko poson ko warata kadi ko jommu si gandal ngal ɗuuɗa ko ɓuuri moƴƴude yo on tigui ɗuɗɗi fankugol ngol gandal ngal ɗuuɗa yo fankugol ngol ɗuuɗu idan ɓeɗo ɓe falji haysi ko junngo ngon foppu taƴi hara ko kanko fuɗi ɗon kadi ngo taƴi haɗata wona almami ko laɗo maki ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillahi no almo yimɓe ɓen ɓurɗoɓe janngude deftere Allah nden o wiyani marɗo juuɗe ɗiɗi ma yette barijo on ma yette oɗa ko o wi ko ɓurɗo janngude alqur'ana on oɗo hatta wona almami Allah yo waɗoymo almami torki Allah Allah waɗumo almami hara ɓe mawɓe no wuuri e hara ɓe tawa ko almami wa billahi tawfiq nam ko fi du'a wudi wona waɗde de ci du'a ma ha du'a wudi yeen ko juuɗe den no yaali yeddodira joni kam o wi do ka o do ka on wata hay ko kayne aminde
ɓeeɗo ko landi o ko du'agol ngol ɓe yi'ay jooni si ani ka fontugol juuɗe du'o ɗon ɓe yaali fayde no yeddondira fayde fof fonta juɗɗe nde no du'o wo kono si du'a o gasi ɓe yiyay woɓɓe no fitta ka yeeso woɓɓe fitta hay ka ɓernde ga woɓɓe fittata ko honɗum e muɗum taŋƴinde nden woni sawaba ko taŋƴinde no ɓuri wonde sawaba ko wonde na yon tigi fittu fes na ka yeeso wona ka ɓernde wona mawldirgo juɗɗen kadi few hadis no ari ka sunanu tirmidi imamu tirmidi wi ko hasan kono karama koɓɓen tawtama ɗum ɓe feeli mo moƴƴi noon sabuna e nder tuugo e sanad o rijalu sanad ɗo toon goɗɗo goo mo hadis aji mo ƴettataki hadis o na selluɗo ko lowru on noon hadis ko wi laɗo sallah sallam maki si on ɓanti juuɗe mon ɗen on torike la taruddu hatta tamsahu biha wujuhakum fa inna allaha jailum fihima albaraka o kama gal o sa toni juɗɗen a torike allah wota yiltu juɗɗen ha fittaɗe ka yeeso allah waɗa barki no waɗi barki e juuɗe ɗen fi ka newe ɗon barki no toon fittu ka yeeso ta barki hibbu hadis o na selluɗo madame hadis on sella lasli dewe ɗen na ya waɗu ha heɓa dalil ko ya waɗu ko yen he accir nu kono ɓay on noon hadis no woodi no imamu tirmisi no wi ko hasan mo fitti e wiyata o waɗi bida kono en wiyay o waɗi ko tawata ko accugol ngol ɗon ɓuri moƴƴude accugol ɗon ɓuri moƴƴude few haray ko ɗon ɗon woni kontigi ande muɗum wabillahi tawfiq woɓɓe lannaɓe o ka julde kamɓe woni e julde ɗo salli jon no wonno accident koyel ngal heeli joni noon ɓe adanimo jullode ko ɗon o jotto o noddina tawi ɗum no selli ka sere ɓayi haɗa salliɓe goo no wodarana on ɗo ɓeɗo koɓe landi ko sallijo mo koyngal mum heeli wonno ɗo accident mo koyngal mum heeli joni simo noddinde ko ɓe addanmo jullere o jooɗo ka o jooɗɗo mo noddina ɗon wo si tawi ɗum no sellike madama ko ɗum noon o wawi ko ɓuri moƴƴude ko daragol kono haysi ko wawɗo darade so jooɗike o noddini hay fus noddinani no timmitis hunde ɗoytake tentini fen ɗo ko micro andi ko wiya daragol ma ƴawgol dow ko fi yow ko si tawi ko hito ngon yow kam muuti joni noon alhamdulillah hay waaliɗa hatta hito ngon yaha ka muuti par ce que joni na hitoma ngon an woni naɓude ngo doole ma ɗen ko micro ji ɗin woni e naɓude wabillahi tawfiq dewgal hoore dewgal si hawri goɗɗo o waɗi ɗum ɗon o wowlanama o jaɓani accude joni haray si on ɗon himo julɗude si hawri on tigi no wawi julde ɓaawo makko no sella ɓeɗo landi ko mo jombi dewgal e hoore dewgal o yeetama noon wonde he awa ɓeygu ma o hari ko ɓeygu goɗɗo goy hari o accitali oyna mbiɗo andi koy ɓen awa accutumo ɗum ɗon noon mi wakkillaki komi yiɗo komi accitata ɗum ɗo few o salo accutude no woodi sonnaɓe goo si on tigi fuɗɗodiri e maɓɓe haray allah taw hara kono dagori kono sina ɗum hara we ɓitana wela accutude few awa joni noon oɗo saliɗo accutugol o sonnajo ɓay mo jombi mo andi joni ko dewgal e hoore dewgal o jogui oɗo simo julnude joni o woni almami ko almami no sella julugol ɓaawo makko no sella julugol ɓaawo makko ay kanko julde makko nden no jaɓa kono noon mo jogui bakkatu ɓayna dewgal laaɓugal o jogui kono ɓay ko subatu nika no nandi e dewgal wiyatake ko sina laaɓuɗo ɓay no nandi e dewgal o ƴamu o hokka o waɗi teŋe ko no dewgal waɗite noon o waɗi ko woni tun lam yusadif mahalla nokkure nden jakka ka waɗa ɗon na e place mum kono noon himo hani accutugol debbo o few no wayi o no wayi no andi debbo ko weeli wo ñande mayde ari on tigui serta e makko yon tigui eto o eto hara koko laaɓi dagui yo accutuma o gayna o négocié noon kanko e gorko jommunoɗo mo law on hay siko yo yeenumo toon no joni accutu ɗum accutu fi allah accutu yandi fi allah yandi jeeji
o ɗuman no imo wawi humitoyde hakkude maɓɓe kadi o billahi tawfiq fana heewa joni ko sonnajo tawa ko ala ɗum to makko on feƴƴina ɓaawa makko anon on geɗal dow wattine kako noon sonnajo mo artoya ɓawa ko ɗum haray no hani kaw yaaka ɓerɗo juuroyo on gabru ka on haray ko honno ɓeɗo ko landi ko sonnajo ɓiɗɗo makko faato e ɓaawa makko hara wala ɗo o arta noon tawa ɓiɗɗo on surroyama so tawi mo wawi yahugol ka berɗe o juuro gabru ɓiɗɗo makko on no yeddodira si sonnaɓe no sella ka ɓe yaha ɓe juuro gabruji ɗi karama ko ɓurɓe ɗurde ɓen on cheikh boun basé en e waɓen ɓen woye ɓeyni sellata tippugol e kallaɗo maki ɗon la'ana allahu zawarat al quburi la'ana allahu zawarat al quburi allah huuɗi sonnaɓe heewɓe juuroyade gabruji ɓen woɓɓe inni ɗo ko si on tigi ɗuɗɗinayi o ɗo na ɗuɗɗingol oɗo no gasa kon nde wotere tun o yaata wono cheikh albani e woɓɓe goo ɓeyni no dagi ɓe wiɓe no dagi ɓe ƴetti o ɗo zawarat heewɓe juuragol ɓe ƴetti dari goɗɗo goo laɗo maki kuntuna haytukum an ziyarta ko ɓuuri fa zuruha hari mi haɗi on juuragol gabruji ɗi joni juure o wi ko moftere fof o wi ɗo rewɓe kadi no naati nder ɗo o ala kullin ɗo si tawi so yahi ko fesugol iiro maapo taw yew si o waɗay to munkarat haray dagaki kaw yaha simo waɗi jogii dabtu nafsi mo andi ko pellet o fesoyta toon fi ɗum o iiro o liɓa coñci o waɗa ɗum ɗo e ɗum ɗo haray no wawi ƴettede ngol konngol ɗa mo wawi yaade ko ɓuri moƴƴude konngol taw yaw fi na na aronti o salliji lawol ɗo ni jara so rewi ɗum jara non jogo ɗen non bale janni so ara salligo mum ka ara salligo mum ɓeɗo landi ko ɗe di e wonde ka laawi men ɗo on tigi salligo ka muuti o ara noon o jumpaɗan ndiyam so hewti si tawi ko jumpiɗan ndiyan kon ndiyan goɗɗan hara no ɓawli si tawi haray salligi on boni haray salligi on bonani ɗan no gasa ndiyan ɗan hara wonde goɗɗan hara no jilli e soɓe seeɗa kono ɗum ɗo ɓeyni mimma ta'umu bil balwa koko tawata ko tana huɓutuɗo goɗɗo mara feere ɗum ɗo haysi soɓe no nder toon seeɗa haray ko seeɗa waɗi istihlak ɗum ɗon hatta ɗan contaki ko soɓuɗan mo wawi jumpude ɗan ɗon o yaha hayso o lootari koyɗe makko ɗen o juulira noon so heeɓi ka o loota koyɗe ɗen ko ɗum ɓuri moƴƴude sina ɗum haray mo wawi juude noon ella alay mum nam bari nam waaleykum salam ani bolo Dakar no jogii berɗe feere ɓeɗo ko landi o nokkeli go e Fuuta nokkeli go ɓe amene ɗum ala kamen minen ko berɗe gooto men mari foppo ko ɗon hay yettosoɓe ko ɗo surrete wo nokkeli go e Fuuta haray suudu ɓe no mari berɗe ka wattina ko on ɗum woni nde ñawore lala no dagi ka suudu ɓe moƴƴina warana hoore muɗum berɗe yon tun berɗe gara ɗen ɗon ko fi sabilillahi ɗen ɗon wona wattina irta yo taw hara kadi ko kamɓe ko woɓɓe okki hara ko nokkure okkade sawa amɓe fof ɓe kasi ɓe waɗi nokkure wotere mamo ɓe suudu ɓe waɗano e hoore mum feere en laala muɗum no dagi o ɓe landanode aray ɓe mari gorere joni noon ɗon handi jodiraɓe men ɓe kamɓe fayra ɓe jatudiray siɓe jombini joni noon haray si ɓen ɓe addoyi fi hawtugo maɓɓe ka suuma en ñamede si ɓe addoyi haray sino dagi ka ɓe hawti woɓɓe ɓe wi ɓe jogii gore ɓe weldiɓɓe e leƴƴi goo ɓen kañum ella ala ka maɓɓe jaatagol ha gayna jombwa noon mo jaati on joni noon hiɓe hoɗiɗi no gasa ɓen ko noon gerdi kañum e ɓeygu muɗum hari ɓe jaatondirino si ɓe jombidiri si woni suuma e ari est ce que ɓe hiɓe wawi hawtude e on ɗon gorko
ñaamete o adda ɓe adda ko maɓɓe kon ɓe hawta nokku goto ɓe ñaama ella ala no dagi adama kamɓe ɓe yiiri noon e aray ɗum harminta ñaamete on harminta hawtugol e maɓɓe aray no dagi ko ɓuri moƴƴude on tigi mo ɓe ñaamaka muɗum fiyo andingo wonde kañum ɗum ɗon wela ɗum kañum dakora ɗum kono noon nawdema ɗum haɗay harmina ñaamete on wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin شكرا جزاكم الله خيرا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته o siyaari ni min jaɓata goto ɓattu siyaari e kadi hiɓe interdiri yimɓe en salmingolɓe fi holko nawnar ni fewno ko fewni ɗo de jama no mari muskila e mum interdiri kono ala rekkimine ma iwi noon iwi kay waɗi 28 70